doista da se zahvalim na lijepu riječi gradonačelniku Kumanova gospodinu Damjanovskom, koji doista je veliki prijatelj, koji je osobni prijatelj, ali i čovjek koji je doista pokazao kako se stvaraju ove hrvatsko-makedonske političke, kulturne veze. Ja se možda razlikujem od mnogih ambasadora koji su prodefilirali kroz Makedoniju i poslije 25 godina. Obično kažu za ambasadore da kada napuštaju zemlju, da napuštaju zato što su i da im je teže po to što su zaljubili u zemlju primateljicu. Moja situacija je nešto obrnuta. Ja sam došao zaljubljen u Makedoniju, jer dobar dio moga profesionalnog života tamo u 70. godina je bilo upravo bavljenje makedonskom kulturom, literaturom. Ja sam na univerziji u Osijeku predavao vašu kulturu i vašu literaturu i zapravo sve najljepše stvari koje su mi se na profesionalnom planu u životu događale su se upravo činjenicom što sam se bavio vašom kulturom i vašom književnošću, a onda je to u posljednjih 4 godine imao sam priliku da to sve, to svoje znanje, svoju ljubav, svoje emocije pretočim i ovaj političko-diplomatski koja, sami ste svjesni, vremenima, tranzicijska vremena su teška vremena, borba za demokratske vrijednosti, evropske vrijednosti, standarde nisu laka. Ali ja vjerujem u budućnost Makedonije, vjerovao sam onda kada sam odlučio da se bavim i tom kulturom i tom literaturom i prije svega znači ljudima. I moje najveće zapravo bogatstvo poslije 4,5 godina je upravo poznavanje mnogo. Stekao sam od starih prijatelja, stvorio sam puno i novih prijatelja i upravo i gradonačelnik Kumanova kao predstavnik svih građana Kumanova također je jedan od onih ljudi koji će mi ostati u jednoj trajnoj uspomeni. Ja ću se vraćati u Makedoniju koja je sigurno ne bi, daj Bože, možda nekim drugim okolnostima i ponovo možda kao diplomat ili kao predstavnik nekih evropskih komisija, ali ovo iskustvo doista je bilo, kažem, dragocjeno i ja se nadam i trudio sam se na svaki mogući način da se ne ponašamo paternalistički, nego da upravo ako prijateljski, partnerski i da pokušamo ove tranzicijske i ove dječje bolesti, tranzicije, demokracije, da ih olakšamo i da pomognemo da Makedonija što prije postane punopravnom članicom kako Europske unije, tako i NATO pakta. Mi smo to uspjeli prije 2 godine, bili smo vrlo ponosni, to su posebni osjećaji i ja bih doista volio da uskoro za koju godinu podijelim te iste osjećaje sa građanima Makedonije, kada doista i oni toga dana postanu i normalno da bi se to ostvarilo potrebno su veliki napor mnogih reformi, ali ono što bi ja volio i ponovo poručiti, jer te reforme nisu neki hir evropskih birokrata, nego reforme moramo raditi prije svega zbog interesa građana ove zemlje, Makedonije, jer građani to zaslužuju. Kažu da je pitanje svake revolucije, svake vlasti je pitanje ljudske sreće. Što je više sreće, zadovoljstva, kod obično građanina, onda možemo reći da je na vlast dobra, da je politika dobra i da ta zemlja ima perspektivu. Ja upravo s te strane na 4,5 godine toga intenzivno bavljenja makedonskim, političkim i svim drugim odnosima i dalje sam veliki optimist i nadam se da će Makedonija prebroditi i izaći iz ove političke krize. Građanima Kumanova, inače građanima Makedonije, doista želim puno sreće, uspjeha, zadovoljstva, kako na svom ličnom, privatnom planu, ali tako upravo i na planu društvenog, javnoga, da doista Makedonija postane zemlja bogate, zadovoljne, sretnih ljudi koji se doista znaju smijati, znaju radovati, znaju i participirati upravo u onim vrijednostima u kojima i ja sam osobno uživam, ali to uživanje nije potpuno ako ne podijelite sa drugima. Veze između Makedonije i Hrvatske su dugotrajne, one će se održati, one će funkcionirati i u buduće i nadam se da su građani Makedonije to osjetili i neki moj mali skromni prilog svim tim naporima da se te veze budu što je moguće sadržajnije, bogatije, raznolikije. U tome sam i veliki suport od mnogih građana Makedonije, mnogih mojih prijatelja, od akademske, političke i bilo koje druge zajednice. Na to mi se također želim zahvaliti. Isto također drago mi da je u Kumanovu djeluje hrvatska zajednica. Oni, poznavajući te ljude, poznavajući naš mentalitet, naš karakter, oni su svakako oni građani koji također doprinose i daju ovoj multietničnosti, multikulturalnosti,
multijezičnosti daju svoj mali doprinos, ali uvijek i prije svega s onom multom premisom da u svemu tome sudjeluju kao građani, komunalni građani Makedonije, da im je to uspjeh i sreća ove sve lokalne zajednice, jer zapravo i njihova osobna sreća zajednice i u tom smislu je potporu strane hrvatske vlade, preko hrvatskog veleposlanstva, odnosno još jedan svima prava i nadam se da ćemo se pričati nekim drugim mjestima, a kažem kolegi Moskovi znam da zahvaljujem što je doista mi olakšao i omogućio da ovaj moj posao ovdje protekne u doista relaksiranom obliku, a isto također i to bio imao način da se kažu dobro se daći dobrim i to se bude posle dalo osjetiti. Nije ponovo slučajno izabrano za prvi grad od kojega pođe ovaj nekakav način je oprošteno ne samo zbog blizine, nego upravo znati, uvijek postoji neka kemija između neka vibracije, između ljudi koji dijele iste vrijednosti, isto mišljenje, a nisu nužno isto mišljenici. Ivan, pleasure.